Uyabona le moto lokhu ibuka for 5 years ingalungi izokudiscourage. Hamba udayisa lento escript yathi uthathani bafethu noma yiphi umuntu susa izinto ezifile engasakhandeki. Lahla ama-ayini owayiphiwa umlungu engasalungi. Uma ingasalungi tshinga lento izokudiscourage. Lahla ingubo engasaneli uthi ngizoncipha ngincipheki lahla yonke into lethi discouragement. Uyabona izinto engishoyo onazo engasalungi kunengoba uthi yabona uma ngancipha kancane izongena ngeke mntakama indlela impilo engayo siyadla siyancipha siyakhuluphala yeka lento ningaba ngabanela wena sala nezinto ezinginelayo ngoba lesi engangineli ziyakudiscourage. Utshela umntanga utshela ukuthi hamba lahla uma into engasalungi ibeke eceleni kune microwave uthenga amanye pheko amanye uthi lento isazolunga uma ngayifaka ibhathini lana mhlawumbe ucingo ingalunga i microwave ayilungiswa ngocingo lahla lento uyothenga enye isitolo ngoba njengoba uyibona ingalungile izokudepressa hamba lahla izinto engasalungi. Njalo uphumele emotweni efile. Uyayibona umnyango uthi yafa ngo-2019 ngakafiki ne-COVID. Uyayibona into ngeke kusalunga. Inamadimoni e-COVID. Nika umuntu lento uthe uma uzokwazi ukulungisa ithathe ifike lathi i-breakdown uthatha le moto ngiyakupha. Uthelela imoto engenasidingo. Webazalwane hamba ujikijela zonke izinto emgqonyeni eyifile engasafuni ukulunga. Uthi ngaphi mama lento ayithi ayisalungi manje. Tshinga lento i-guarantee iphelile i-warranty ayisekho. Faka emgqonyeni.